malapea sa iya afea Lesa fulu ay iyomea Ua alanga mai Ia fo imai fa alongo mava ai O saulinga ia Mai ana mua yo ta matua Bahia O asone o lenga ta angasa ta fono no ia faule va alongo ia malele o mai ilele o mai ilunga ia sa uni le au Bahia mo fa ingata
tu o oi ai pupito. E fa aula mai no nu. Ua o mai lele o la totani. Mama pasa wanga aflao. O se awina tu o oi ai pupito. E fa aula mai no nu. Ua o mai lele o la totani. Mama pasa wanga aflao. Mose mose tatala sema usane nei le tua. Awa sema le tua bravo le tua isa koma ya koko. Mose mose tatala sema usane nei le tua. Awa sema le tua bravo le tua isa koma ya koko. Cielo chino.
sala le riki o lo malosi tātou te mangaro sa tangi Manava e ngā au e whakasanga tangu mō le aliti e solo rata tau ma tango le penu o ronguananga tātou te o ilupa mō le aliti tātou te o ilupa mō le aliti tātou o la ngama e ngā au tātou te le sonamuli le vai o le anga sala le riki o lo malosi tātou te mangaro
nga mo le si tianga Amola ia te pai tuape e toi foi ni se otua Awata sila mre mono e le falua E me silo oi mare pa mua e mo le malanga nga mo sua mai maua Solo le tele o sola tutua Se al milano e le lato morano Olea olona finangalo Se tule tua Ana pomi manzalo Ola e vai e maguia so se aso Se al milano e le lato morano Olea olona finangalo Se tule tua Ana pomi manzalo Ola e vai e maguia so se aso Ia, ele tua nei tu la le fiafi. Ia ore tātou por kalame masani nei. Ia e pe ona masani ei e fiafi taitasi ia o le Manai o le Manava o ngā luenga. Ia e toi fia whaatalo whātua ai lea ma le ngā whaaloalo nei tu la le aso. Ia i lau tāpo inga Samoa. Ia mai maota malawa nei tu la le fiafi. Ia le ngata fo i lea toi whaapa i atu se whaatalofa. Ia le au whai ngā luenga pa ia le tua, ia i tono le to vine, ma le to vine, ma le to vine. E le ngata i tono hao te orone, ia whapetulu inga umo le lorangi, o lo whapena o na au mauai a alo matama whanau o Samoa. Ia i le tala inga o le tala lei, o le malo le tua, toi whaatalo whatu, ma le ngā whaaloalo. Ia, whapefoi o na toi whaatalo whatu, ia i le tino keriso le au paia o le au pele, Ia o le au whatutua uma, uso matua whawhine i le li ia le nei tu la o le fiafi. Ia uoma pa angar kropo, ia maloso i fua manuia, whataro whatu ia te o le pele. Ia i le nei tu la o le fiafi. Ia e le manatu ma le taitonunga, ia o Manava nisi o ngā luenga nei taimi o le, po nei tu la o le aso. E la nisi leua malanga atu fo i maota malawa nei tu la fiafi. Ia o le whautuanga masani lava nei porokalame. Ia tautuana ma oelo saunga le mui lungo le ala. Au e te popole, au le whaatopetopea lo sa. Ia le ua i umane manuia, ia whiauma ngā luenga nei aso, le asa e usu seuoi. Ia awa se manuia, awa se taumawhitanga, awa se oa, ma se manuia. Ia ua ia ainga ma whanau, ma lori so i fua manuia, ma lori ngā rue. Ia whai malia lo sa, ia le ngata fwoi lea o nisi lewa nga ia tu i ngā luanga, o ile ato nisi whai ngā luanga fiafi, whai ngā luanga pō, ia o le whautuanga la vaitasi ia ne fwoi ia porkalame, ia e whatatia atu ma whata oto atu i o tafa o i tono lau ta vale ma ea nga ia tu whai ngā luanga. Tautua nā ma o ilau lo saunga le mu ele le lo tuai ai lai tau no saunga le mu ai le anga lo tau fai foi le fa tu pitope ma fa va ia te u to la me ia se fa le tonu ia te ia i lungo le ala ne ngata foi le ia ona nai o tato matua lo i lungo le wala nei tu la le aso ia wale pikina walo ma fa na o tu wa on temi nei ia o le fa tuanga la vatas tau tu na ma o lo saunga le mu saunga le mu oe saunga le mu whanau ia le ngata foi lea o le saunga le mu o le isi o uso le te lua tō lua i lunga o le ala ia ele nei tū la o le aso ia ai le i anu loa la le tātou mataupu ia toi fia momoli atu se whaftaitele i tātou sponsors ia nau e sisilane i company ia le ngatai lea o e kalesia ia maise o au na le tua mo la tau whatua o le ato uma lo whapenao na tutu mai foi ia le tau au ma fisosoni foi au ale ia nga iluma nei foi ministry ia maise o le tala ina o le tala leo le malo le tua le tatalo ia matua whamanuia atu le tua i o tau pisingisi ia le ngatai lea o le kalesia keriso ia whapea au na lo whapena ia on lango fo ia i le nei au nanga ia leo ia te matou se taui le te talo ia whamanuia le tua ia i o tau company ma business ia me se ngā ruanga le tua o whenga iai ia o se toi whamalo le momoli atu nei tu la o le fiafi
ele manatu ia ole tatou anga ilo le tatou mata upu le fiafi nei ole amo se Manai fale anganga le fiafi nei le tusi le o Timoteo mo Timoteo foi a mata upu e ono foi pula e tolu anga ele foi upu se furutas o I ne ua manatu foi ia le nei au na olo isi se fe au taua ia mo tatou le temi nei ua tatou iei ia ua le ko eskimo keo ia longa winga o tatou Timoteo ia tu ua ela tatou tonu I le tūlanga le sai e Timoteo ia ona whetau le lei ala I o le tusi lea ia mo ele te mai moa mai ia mao ia matatou uma o le au whatotua ma le au keusiano ne ia nei tūla o le fiafi le ala o le au whaitau atua whai upu ia ona tatou anga iloa lea se o tatou vavai polan me le tupo I tonu ia le tua Timoteo e ono lona foi upo tolu whangata mele whai taulu whai upo sumatasi ia whai mai whai e o esesetas malele ngā wai upu e ola ai a lo tātou wali o Yesu Kristo male mata upu e tatau male ami o tua ua whaafefete ina o ia ua lei lo se mea a ua se mai lona su e malona whinau I upu e tupu mai ele matau male misa ma whaiwhainga ma salo-salonga o whinaunga o tangata loto leanga o e ua tea male upu moni o e ua manatu o le mea e maua ai le aloa o le amio atua lea ia e alo ese I tangata whapea nga o le amio atua male loto malie o le oloa tele lava lea a wata tau te lei au mai lava se mea tasi le larangi. Ua mauti noa fo I tātou te lei mawhai ona ese ngai o se mea. A whai ua maua e tātou o mea e a ieima mea e ofuai. Ia ngata ai o tātou manao. A o e mana nao I le fia mau oa e maua I le atou I le whao so songa. Male mai lei ma tuina nau e tele vā lea ai male anga ai. O mea ia e ngoto ai tangata I le whawhanonga male malaia. A wā o le manao I tupe o le pongai lea o mea leanga malava. Ua mana na o tele I nisi ona se lava lea o I lātou I le upu o le wha tua. Ua tuia ai ua hati I lātou I lātou I pua ngā e tele. A o oe le tangata o lea tuwae ia e sola ese I ia mea a ia e tau sisi atu I le ami o tonu ma le ami o atua ma le whaatua ma le alofa ma le onosai ma le anga malu. Whai tau atula matwhipule sulu whape. Ia e tau le tau o le lei I la le whaatua tango atuia I le ola e whaavavau ua wala huina foi oe. Ma ua e tau tino atu I le tau tinonga le lei I luma o moli mau e tōtele. Ne ala ue whalongo iei. O le tusi lea. Le ua tusi atu ai a le apostolo Paulo I lona tali I whaaleanganga o Timoteo. O le tusi e apoa ai a Timoteo a o iei o I le Galuega. Le ala e vai le amatanga mai I le amata mai fo ipule e tolu le na o le na amata mai le fai tau se ia o I lalo I o le manga I o le fai ungo fo ipu ia toe mana ia fo le amatanga mai le fo ipu tolu lai a vai le fai ngor tusi e pei o le tusi e pei o se warning pei o se lapata inga le apostolo Paulo I lona tali I whaaleanganga o Timoteo. Mana tua o Timoteo, sa whaife au le ngu le kau o Efeso. O kusi umaia, le kusi mai le apostolo mai tutonu o le whale pui, le na mai tusi e lona tali I whaaleanganga po o le whaife au o Timoteo. Ai le o se kangaka makua. E tala vau ia.
ia le fai fe au. Nia la wa tusi mai e. O le pe e wha ma mafa mai foi le tusi ale apostolo I longa akali. Onga e me le lo le apostolo I totonu I le kalesia le male ai o le I to inga tangata foi le la te e o se false doctrine. O le mela nga le pe o le e mafa foi le mafa fau o le apostolo. O le wa whea ia lona tali o Timoteo ma le vainga o le kalesia. O le alai e matangata whape I kongu I. E foi matangata o le o se e ko kongu I le vale. Pe o le ala ua la pata ia mai e. E le apostolo lona tali I whale anganga o Timoteo I ko inga mea lea. Ai vai le mea le tupu I tangata ia. Le le pe e won mai le apostolo longa kali I le mele ta o le manga o mea o le kulo o se fai auto lo nei e fiafi po se au onga po se tangata nga ke va aia se e kalesia po se le va vai le o le mele fina ngalo o ye o le mele o le o sao o le ka usao le upo le tua I tangata. Awangi ia awangi wha pi o le o ongo le upo le tua I tangata. Ia kaukara sao, tau le sao. Awangi wa oisi tangata e va aia kulo se mea foi lele pe lai loa wha pe o tangata ia le o lai le loku onga lima malosi lima malosi whainga luenga umale ungali whainga luenga mata maiti maku ma me fa penga e va ai foi lele lima malosi e lafo kupe ma me fa penga o lo le taimia o ele upo le tua o se kala fa ka ya fa pe le lo ele o nga le tua e sia kali I orka ka le ngake lo ele o le lo nga ola po so nga fa finge foi o se kala fa ka ele o te fa ya tua alu a foi lele la unga e tau lo le me foi lele au e ke muli lua au e ke faita anga o le ama le mi milo lo ma le o onga ua le tau lo le upu e ola ai ua le kusa lo le o onga ma le me le fa mai le verse 3 ma le verse kolu ma le se o koe fai tau atu ye fai upu ye fa mai fai e o ese tas le ala mela le ta o le o se false doctrine le mele e te no le kupu ya le kusi akula le lima o le pol kalame fa pe me o ai le ai o le upu mo tato uma e la paka I ai ka ko fai o Timoteo ia o mala le mele fai fo o le te mai mo mai le fefine o Timoteo o nga fo le ia ia foi upu ia no fai tau atu nga mo ka ko uma o ke le fai atu foi le fa pe me o sau e fai atu ia verses ia onga sesi le ai mo ka ko uma ina ia sa o lo ka ko le ka ko kaukala a me se le upo le tu aongi o ka ko fa pi o le upo le tu aongi o ka ko fefe ka o le upo mongi o le taimi e ka ko ke kuku ai maava I mo le tu mamo moli sa o le upo le tua po o ai fa longo o ai e ki ngai I longa loko le upo le tua lenga le upo le tua ki ngai ka ai se lenga le upo mongi e ki ngai tangata I le upo moni le mele le fina ngalo ia le tua ia ka o sa o le upo le tua ia ka o langa upo inga ia o inga o ele ki mai mo mai o inga tangata le muli mau ina ia fa sa o tato o langa I le tua ia sa o le kako wa ai le tua ia sa o kako savali o le mea na va vai foi lei o le magai fai fa mari foi fai o ese se tasi mela le ka o le o nga se le fa matala mai malele nga wa I upu e olai alota to wali o Yesu Keriso ole upu ai e olai o le upu ai e olai malo
O le upu a Iesu Keriso. O le upu ngā kau ke o lai. O le upu lea. Fua mai Iesu o nei o lea. O le upu mongi. O longa winga. E te tau. O ngā kau sao i Iesu Keriso. Kau sao le upu mongi. O le wha pio pio. O le upu le tua. Le anga e le wha alo alo le upu le tua. E le wha alo alo ia. O le wha alo alo ia. Oi, e te tau ona tātou malama. O le upu le tua. O le upu whamaia. Whamai e whaatau pei o le pelu e whaatau ma ai ona i tū. E sili e kulonga ma ai. I pelu uma e whaatau ma ai ona i tū. O whele me oso koe le upu le tua. Pe oso kulo o se kulo. Pe oso mai lo pakua. Po whela vai e ui atuai. Te ki ngā e kakaunga. E ngā kaunga kakolo ngā le upu le tua. Lenga le whamai o lea. O le pelu e whaatau ma ai ona i tū. Mai sili e ku fwele ma ai. I pelu uma e whaatau ma ai o lato tū. Lea lau e whaalongo i. Nau a kusi me le apaskolo i longa kali i o Timoteo. I ko ai ngā mea lawa pea. Timoteo, whai keke i ka ngaka ia. Timoteo, ia e o lea. Le upu e ola ai. Auangi e alu e o se se tangata i kongo le kalesia. Paka kirikilo e lua ai tū. E so se kupe e lua o ngai ku. E lua i e tū ole. O le tū le nei, ma le tū le anga. E whapenga umala le mele. Lea lau whalongo whala i fo ipu ia. Whai mai, ma le lenga wai i upu e olai alo tātou li o Iesu Keriso. Mai, walenga wai le upu e olai. A le upu laua laungai. O le upu sese. E sese le upu laua ave. O olai la tangata. Le ai, olai a kiri oki i tangata. A le waku le upu mongi, le waku le upu e olai. O le upu ai, o le upu Iesu Keriso. E le se upu o le se upu o le se upu se se o kako. O le upu Iesu Keriso, o le upu ka ke ona o mai. Ne ala o e whalongo e le fiafi nei. Wha mai lola ia, wha mai. Male mata upu e tatau male a mio toa. Wai, male mata upu e tatau male a mio toa. Alal maka upu lewa, wala unga le la unga solo e kaka. La unga mai le mea, la unga mai le mea. Oisi wala unga mai wa kau mai o lako kai mara ko bles kenge o ai mai. Le ngoa. Le masesi o kako e. E olai i foi le i ngo tanga. Tawale le ngo kau ke olai ngale ngo Iesu Keriso. Le ka umai mele le mana o ai e apaskole longa kali fale nganga o Timoteo la unga ia le upo e olai oi o Iesu Keriso le upo e winga ia Iesu Keriso le la fa mai o e va ile ko inga kanga kali fa ia mele fai mai e tatau male a mio tua ua kusa o lunga i le vesleto le fa makala mai le apaskolo ia le tangata lenga ke le o launga inga ia le upu mongi o tangata foi le lenga ke o se kaka le lunga le vesle le mele mana o le apaskolo i lunga kali le wale launga tangata ia le upu e olai o le upu e olai alo tātou ali o Iesu Keriso male mata upu e te tau male a mio tua whamai lona ia le foi poe whau ua whaafewhete ina o ia o le mea la le maua le oli ia lea o se o le mea la ua maua kankai ua whaafewheke inga ua ke le lopo le asisi upu e kau i ko inga kanka whapea ua foi le ua fia i loa fia i loa ma fia poko ia mangisi upu ngai kisi le fia kangua o e tuu i esau o e upu po le upu e kai kukusa ma le upu leo le whaafewhete ina o le kanka foi lele ua maa loko maua lunga le loko malo le loko le mau le ko inga kanka la ia le ua lako le launga inga le upu e olai
le upo tato li o Yesu Keriso male mata upo ale atua au ese la ko mela o fai ma fo mai cha onga le o fefeke loko tangata o fa o loko fefeke o loko fa ma o lunga o fia i loa ai va ai ile mele tupu e mo kwa makaukia la ia fa mai lola ia o fa fefeke ina o ia o le lo se me vai nga ke le lo se me e va le tu lo ngi fi samo organga ka loko fa ma o lunga marka ka loko feke tu lo nei fi organga ka valea organga ka fa valea va ku ngi ku la le fi e fa pe nga mo le tangata foi le ka mimika organga ka le fi fa longo se fa kuanga ka foi le fi maka mua o se ka ka foi le fi show off o manga ku fo ia nga o ia ele ase se kusa mai o nga o ia mela le kupu i toi nga ka fa pe au tangata o le lau ke o se ka nga wa le o tangata ile upu e olai alo tato li o Yesu Keriso male mata upu ile atua au ese la ko mela o fai o a mela o fai ka ia la o fai ia kala pepelo fa se tangata le menga le concern ai la pascolo Paulo i me le longa kali fa le ama ile kusi le fa long va lai ia fa mai fa fe chaine o ia male ua le lo se mea a ua se mai lona su e malona finau i upu e tupu mai ai le mataua ue vai e fi ngau tangata e fi ngau fo le fa pe a me sa o le mea la nga ke o e sa o la nga o onga o le mea o tangata o fi ngau ma fu o me se o le loko o le loko e le o malama o le malama le me le tupu tangata le me le nga fi ngau vale tangata le ia ma vai atu lo ma valea ia me le taua i telefoni ia le o ina o e ma o mai tato o mai le upo le atua a kako malama ma o ina i tato le upo le atua a kako ola ia laua kako kau ilo se mea laua tau pangu me se kulo ngi efi ia ile o fina ngalo ia maso o foi loto a wala le ka unga o le upumongi ka u le upumongi awange i fa le avenga o le upumongi ka usao o ai ika ia ke o e pa e forfola le upumongi forfola fa mai ale tua ia mose nga ua ko mumu mo fei kai le ngu ia mose fa mai le tua le oe mose le oe nga ua la ko mui ele o nga e fei kai o au a vai la le ke la unga le upumongi ai fei kai tangata ia oe ia e mala le o ke pole just move forward just move on ko oi pea ele o la wala ko fai ia ele o ele te fola ele o ele te la unga ina le upole atua ne fai ma i tala tangata o la ke fai ia le atua vi ele tua nei fefi vai fa le to inga tangata le se mai lona su e malona finau i upu e tupu mai ele mataua vai male misa vai e misa i tangata o le finga vale le uso le le kangaka le o se ia le wale o le upu e ola ile upu e Yesu Keriso mani mata upu e winga ile tua awa ese ala nga mea la ya oa langa o le mea nga le kupu kai mingi o le tupu i tono o le tina o Keriso le mea le ale mea ngai o le mea lewa tato whalongolongo ima le kusi lea ale apaskolo i longa tali i whale nganga o Timoteo e o inga ai i tato le au whatoto le tina o Keriso le au pele male kale si a Keriso Yesu i le fiafi nei ia le leila tato whalong ia tato malama i le mea le fina ngalo i le tua o le upu e olai o e olai ia u olai tato uma o le upu moni no mai Yesu o nei o le ala male upu moni o le ala mea ka o le upu mongi o Yesu o le upu mongi vi ele tua mai sa paki ni fa no vela kupu i misa
ia o le kele o le mau mea ai le mataua ma le misa o faitaaga a faifaiga vai e faifai ia mamā salosalo longa leanga vai o finau valenga o tangata loto leanga vai ilai mafua mai lea mafua mai loko o la mele kupu loto tangata le nga ke fai al mele o le osi ele anga loko ele se ka loko le ele anga loto o le akensi ile upu moni le kam fai le apostolo paulo leo e longa kali o Timoteo le ala o le opposition ka kali nga le o tusi fa malosi tu le apostolo i lona tali i fa le nga ka ku nga la ma o kan kai vi ele tua vai foi lá ia mai sa pat vi ele tu nei fia to mai lola ia fa mai fi nau valenga o tangata loto leanga o e o te amale upu mongi vai ele o le upu mongi o tangata o ke amale upu mongi o kanga ko o ese male upu mongi o ka kia i le upu mongi ai ese mele o fai wo ese male upu mongi o le ala le mele lau ke launga o ngasese wala to le o le upu mongi ai le mafoanga ato mo le mo le lo i le la tato wo ye vai fa mai foi la te amale upu moni o e ua manatu o le me e mau aile o le akongua wa te amale upu moni o e ua manatu o le me e mau aile o loa o le amio atua lea vai le me le su e o ia kupe ma o loa le oli e fōringa mai e amio kua e le amio kua e amio valea e amio fa ke mongi e amio fa sakang ale pe yo ki loko ka pe pe se mamo o kong kwa ruko fe ai ia o nga se ia langa leo fa me wala ko wala upu mongi ale ala wala unga lola o nga se le ala wo fa longo i le fiafi nei vi ia le tua ka ko fa keke ka fa pe vi ia le o e ua manatu o le mea e mau ai le oloa o le amio tua lea fa mai lola ia i fai unga le fai upu lea fai mai ia e alo ese i tangata fa pe nga Timoteo se o wakali ia e alo ese makanga ka fa pe nga kanga ia kanga ka fie fai mea tangata fie fai oloa le au se ma awoli ia le ala wo won mai fa mai o e le ta alo ese makanga ka fa pe nga ia e alo ese ka fa pe nga o la se fe au motato ia nga ia ka ko afai o le won mai ie le apostolo longa kali o Timoteo fa fe ka ko ka ke va ai ku ola e fai mai ai ala uma o se ma fai mai ka ko ngofo ia ka ke ngofo o ia ka ko ngofo i ka ke vale ai makako ale fa mai ia lu ese me fai keke me tanga fa penga ki mo ke alu ese fa venga ia o nge ko lo ku inga o nge ko alu inga vi ele tu ne fia ia le tu ne so le makau kia so le me ia e alo ese i tangata fa pena ngai vai famelo ole amio tua male loto mali ole olo tele lava lea falo ole amio tua male loto mali ole olo tele lava lea ole olo la le konga mo e kako ole amio tua male loto mali le fa mai fo yu le fa mai awata to tele au mai lava se me taxi ile la rolangi ua mauti no fo tato tele ma fai ona ave SCI o se mea mai fia mai la rolangi ole ka ke ola la rolangi ole ele paka ia mai tato o mea ia le manga o ele wali le manga o material things le manga o le o la rolangi le fa mai fo yu le sole se le ai le kokele o mai ma se mea la langi ngai o fa la kami ko o e ko ke o ele se mea moni ma fa maoni ka ko mai ele se mea fa mai e tu se yo pu sau le la va ko e fo ile la va
Asia, ling kako mea. O mea le atua. O mea ye yo au mau kako lima kemi. A fai o isinga lus fulu I laukanga. O lus fulu le atua. O le kupe le atua, o kupe ngai laukanga fa penga fai au. Ale fa mai. Kau kele ya mai ase mea la langi ngi. Nga kako mai tele no se kulo. Kau ko fo I fa penga. Ala me le o fai ngi ka kai lui. Le au ali ia au se le male au fia fai o loa, fia fai mea I. Le au ali ia la ke au se ma fa se ka ngaka. O manga o mea la lang. Ai ngalo ia la to ele kai mea oki. Ia ngalo ala ia nga o ia. Ai le avela nga fo wili ke le nga fa akau. Fa su lima afe. Ia le to nei fia. Kako malama. Ia kako malama. Ia wai fole se me tasi le lang o mautino fo tato tele mafai ona ave ese ai o se mea. Ele mafai ka ko ave se mea la langi le ma se me. Ele mafai nga al mo so fa de moku se kulo ele anga. Ele mafai nga al mo oi. Po le ara ka ngo ka o lau fo wili. E ke le anu mo oi. E ke le anu ma o se mea la langi e ke ko alu nga oi. Vi ia le tua nei fiafi. Le mangingo o le kusi ala apostolo Paulo. Le ave longa ka I fale nganga o Timoteo. Le wa le eskimo ke o le wanga ia o le ke mai mo le vifingi. Le nga ia tau. Vi ia le tua mai sau paki vi ia le tua nei fiafi ia. Ia malolo sai malolo tapo. Fai wa maua I tatou o mea e ai ma mea o ofu ai ia ngata ai lo tatou manao. We vai. Pa wai o mea a kako maua ia. That's it. Olea. A maua mea kau ke ai, vi ia le tua. A maua so ofu ia vi ia le tua. Whamaia, ia ngata hai lo tātou manao. Ia, I mea ai ma ofu. Ngata hai lo tātou manao. Be content. A lehan mea leo kupungi. Ki nganga maua mea ai kele ofu. A lai maa nga o anga kai de kele o mea. Ai ngalo I tangata. E ile kai mea ke aluai. Ele kai me o ke alu ai. O ke le alu ma se mea. Se kala whakai kai whai o ofu e wala o mele tua o alu ma pau ai o mea. Ai ku le ula I kalos. Ia vai e. Le matau tiam. Ma le matanga o fia o le upo le tua ma le fautuanga le ua vaku le apaskolo I longa kali. E vi ia le tua nei fiafi. Ia wharango whelai le whamai a ngata I lo kou mangao. Pe a maua mea ai, pe a maua ofu kou ke ofu ai. Ia ngaka I ngara kou mangao e kalesia sa moa. Le au ke usiano ma le au whatuatua. Kokongi au pili. Maua se mea ai, vi ia le tua. Maua saula e vi ia le tua. Aua ke mangao kele. Aua ke ngau I mea o le raulangi ngi. Le whamai a. Kako mai le lava. Kako foi le lava foi. O le ala me ka ki ngau I nisi mea. Just to enjoy life. And to serve God. Le mea nga fai tatou. O le mea le fai I e aposkolo malonga kali. Le la ke serving le tua. O le mea le sa ili. O le sa ili ngia nganga mo le malo le tua. Ia la kula la le sa ili la ngia nganga mo le malo le tua. Ai sa ili ia fau piki apu. Kolu o vene e ke ua e oki ai le fa mai ke le alu mo se mea. Le iri kala fa ta oto le iri ka kalenga fa mai ua kumu o fariseko ko e fau isi fariseko ko e ko o ile o amale fa mai le ko o ngale vale o ai fai mo ia meanga ai ngalo ia oi nga ngile a mai lo nga ngi ka lo fai Gai fa pe ia ulia kai au ale fa mai le tua o ngare vale. La fa puku nga me o e fai mo ia. La le wingo nga me. La le wingo nga o pulesa o nga motato. Ka pengo ka ko nga. Sau ni o tato nga I kaimi uma. Ia vi ia le tua fa mai lola ia. Ia le wela lo le la uma tato o e mana na o ile fia mau o e mau I la to ile fa o so songa. Male mai le matuina nau e tele e vale ai ma le anga ai o mea ia e ngoto ai
tangata i le whaafanonga male malaia. O le mea la le o ia oi. Pe ae fia manga o kele i le oa. Po le fia mau oa. Wai, e wha me le kau mai i. O lele me o ia te oi. E wha o so i ngai oi. E ke valea ai. E ke leanga ai. O mea ia. E ngoto ai le tangata i le whaafanonga. Wai vai. Ai sea. E whoringa mai i. O le la su e meo le kingo ma mea ia. Ma le fia mau oa ma le oa. A le ua ngalong ka penga le anganga mo le atua. O le aka mangingo nga le i le vaianga le. Le la sa ili meo le tino. A ua ngalo le mawhawhau le atua malonga nganga. Are you ready? O sau ngia oi. Wai vai ne maa ngai ole. O le upo le atua. Mo ka ko umari ngai fifi e whamai e ngoto ai le tangata i le whaafanonga male malaia. Ngoko le whaafanonga, ngoko le malaia, o ngō le saungia, o ronga nganga mō le atua, a le usa ili mea rikingo. Mā ngai e whali, lei, kele ka wale, ola se kele ro ka mau ainga. A le whamai e whango e le whaafanonga. E le kape ngai inga tangata lea. Ele isa ungia le tangata lea. Whanonga wala e lea kwa veriso i pua. A o e mana na o i le fia mau oa. Lewa umakako ia. Whamai, a ua o le mana o i tupe o le pongai lea o mea leanga uma. Ua mana na o tele i ei nisi. Ona se ai lava lea o i la tau i le upu o le whaatua tua. O i kanga ka lewa se o kelenga se ai i. O le au whaakua kua. O tangata keru siango o kanga ka loku. O lani mea o kupu i kele o kanga ka loku. So le wale loku lesi le re over. Ua makua i le loku a se lesi. Aisea, o le alu e over e sa ini le kupe. Ale whamai, o le mana o i le tupe. Ai whai kaun whapirkangi o le maari o le upula i. Ne whaali liu nga whaali liu mai e nei to. Ine le upu nga le upu. Le whamai o le mana o. Ai ki kilo i le upu whapirtani o le love. The love of money is a root of all kinds of evil. Ole lofa, o tangata e lofa de kupe. Ua lofa de kupe. A le whamei whasa moanga ngai ko inga. E manga ia whai. Ole manga ua ngau kele. Ua greedy. A le whamei ole ale mea ua e maua. Pe limas fulu. That's enough. Ua ke manga o kele. Aisea. Langa e ngoko ai o e pau ai o i le whawhanonga. Ia mai le alu ai e serve le tua. Mai le alu ai e ke worship i le tua ma ave sau whawhakai. I aso sa, ai ua alu ke ova i aso sa. Ai le ova i aso sa, i ua alu ave roa kari i whakaalo. Wari ke leo o nga ia me. Le kusi man mere wawa i. O mo tangata fo e maanga o le oa. Ma kupe ma meo lau rangi. A le uonu mai. Le ale mea ua e maua. Ua ngatai ngaro maa. No le mea lea ua. Ua pa ua e o kou whaafango. O whao so inga e o kou. Ia ua o le mai lei. O tuina nau. E waa lea ai. Ma leanga ai. O mea ia. E ngoto ai tangata i le whaafanonga male maa ia. Hui ia le tua ne e whefi. A wā o le manau i tupe. O le pongai lea o mea leanga uma lava. The love of money is all evil kinds. Is a root. For me kusinga, the love of money is a root of all evil kinds. O le aa, o le pongai. Leo mea leanga umar, kama leo kupe. Ele leile kupe. Pat eke manga o kele loa. Ma e ngau i le kupe. Fango lo maka, ua pau lo mata ua le whaafanoa. Pe a ka manga o kele. Pe a ka ngau. I le fia mau o ma le fia kele o kupe e ngalo ia o ele tua. Vi ele tua ne e fiafi. Ia ngata lo manga o le mea ngau a wako ele tua i lo lima. Vi ia le tua, ia ele ne e fiafi. O le mana o le tupe, o le pongai, o le root. O mea leanga uma. Pamai, ua mana o tele e ai nisi. Ona se ai leva lea o i la tau i le upo, le whaatua tua. O lani mea leo o kupu i. Leo se tangata le upo le whaakua kua. Aisea, onga ole manga o kele i le kupe. Onga ole manga o kele i le oa. Ua fia mau oa.
o se ai la le upo fa tua o le ko ke le upo le tua awa le walo kurkuli kupe ai sia le anga fia mau o e fia kenge ia nga ke lo ele tua nei vesi ya le la umata to wa mai lo la ye le fo ipule la lo fai mai ngua mana na o tele e nesi o se lava ila to le upu o le fatu tua ua tu ia ai ua hati ila to i pua ngai tele o mele mo oi pe ai manga o kele le kupe e makua e pua ngai e kele mo ai uma kule overs fai le over ke over yes uma ai ale fai lo suru ke fiu ke over e kuwa over nga le famai le kuspa i mai kuwa lau kanga lai pupula ko ulu dalo vi ele tu ne fiafi ya foi pula sukas mai oi le tangata o le tua ia e sola ese ia mea oi vai la ia ne oi fa longo me le fiafi ni oi o tatou o tangata o le tua o le kako me fai kako sola ese mamea ia le mele o le makape o le greedy kako sola ese mal makape ile i kupe ma meo le lalangi le wonu mai kako o konga le o ke siano le o fatu tua le tino ke riso uso maku fa fingi le au pele le au paia sola ese mamea nga yo ko sola ese mamea nga pa o e kako fa fanonga e malai e kako ai sia le nga le wo kako aku le tupe wo kako manga nga o kele le kupe vi ele tu ne fi era uma kako fa mai hola ia o le tangata o le tua ia e sola ese ia mea ia e tau sisi hatu ile mio tonu ngalo ko anga ke ova mai alu e suere kupe o la wamio o le se o la wamio o le tonu yo la mio o male amio ma kwa e le o alaininga lo ia yo tatu tangata ile tua o le amio tonu e align ourselves to God e fa sao kako langa ile tua le langa le se kako amio kom ai ono tato oli o Yesu Keriso le alo le tua lenga afio mai maliu o ia langa lenga mawer kako amio tonu e ala ilo tato fatu tua ne kako fa ko ia Yesu Keriso mawer kako fa kako ele se fa ko ale fa mai na fia pa ia le tua ele se fa ele se amio komu i lalo o le lari ele ai masasi nei ma se amio ko awa mau le tato amio tonu ona o le alo le tua o Yesu Keriso dia lao align ourselves to God nga mawai ka wa mi kung winga lo le tato ilo tato fa tua ya fa mai male amio atua male fa tua o le fa tua o le fa lango le me le vai ne winga nga o le fa tua vai ya male alofa male ono sai male anga malu ia o fua ia o le anganga pa ia le o fa ia o to e tato por kalame ia i le nei afi ia tau ina ia anga le mai le anganga pa ia fa atu le tato mata upu nei fiafi le ase me wole o ia sa fa so paulo se me o so soni mai le anganga pa ia o le tua le fiafi nei ia o te tu fatu mo o e mau le tino ke wiso ia matato uma nei fiafi o la tato fai se talo ia io vale tu o mato tama mai anei le ngaruenga tangata ele ato ele mala mai fo io tangata no mato tu ai o talo i lo nganga pa ia e lo fangia nei fiafi nei upu man nei fe au mane nei savali ia fa ato atu i fina ngalo maloto o lo nu mo tangata ai masio lau e kalesia i le fiafi nei la fo ia tu i lau ngaruenga mai ai le fiafi nei nga pa ia la ve ina se nganga molo malo arsili ia fa marsia ai le tino ke uso se upu se tala o tala i le fiafi nei wale longo
tamali I lau whaafonga tama, whamangalo mai au o lau o ongo. Ai matua fo yatu me uma I lau fio le fiafine. Ina ia vi I ai oe nei masa uma o atu le whaavavau, e whaavavau lau. Ia I lo suafa pa, ia I lo suafa mamalu, lo suafa si ese maualunga e lau tele loroto. Le suafa o lo o iei le alofa, o lo o tumu I le alofa, muti vale. Le suafa leo lo mato o li o Yesu Keriso, ua o tatalo mawala, awa toi nei. Amene, ma amene, ma amene. Ea, mai atau nei le tinu mala fulu, ia o te whātou Samoa, ia ili nei tū la o le fiafi, tō whāsoifua Samoa. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚗𝚗𝚢𝚢𝚢, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚗𝚗𝚢𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚗𝚗𝚢𝚢𝚢, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚗𝚗𝚢𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚗𝚗𝚢𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Upolu and 𝚟𝚒𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to